me no man me the trade una me done the fellows who done yakohi. Now so we should think of a young crown first and you did a driver. And then you did a passenger for Mutikemu. Then, yeah, you're sick crying, you're not from, yeah, you're told I do crying. The road is not meant to be, it is not meant to be sold out. You see, a midnight man, and my see free come. You better say, crying. That is the only road. The Wolfie, offer estate, one another, also offer over the 6 hours. What can say Wolfie, Bogos, so and now also over the 6 hours, and that is the central business. The central business area of the town. Information, yo. Abi, yeda sene sa asemi awabos because a driver for Kran and saying, omo threatening ye say, sa de no ombeye ho demonstration in ye keka ho. But it is good to say, ye nyina ye sua ade afri won chen. Ye better was say, but ye listen about kun bisa say, but ye nyia no ene maybe subsequently in our next episode biano now they are also say or ye pedestrian now or them kramienu enam form sign as o sikitan kwadano or kwan no ehun position on the road why is our mo walking no or so mo ye ne saying ye nyia no nenti maybe in the subsequent episode no na wa ma ye and also education on that said the be ya road no be safe among kwada. Okay. Right. Anope nyame nhyira wo. Right. Ebisa for ene awti ye Takwa Municipal Director ya ono na wo hwe National Road Safety Dwumadie so wo ye Takwa ntamu ha kwan ya kwan so be ye jodo. Sa program we deliberate. Ye sheda pa na ya to ye bo ase a anopa bia ye ma wo sa ansem yi. What I say? Ye de ma say be ya bibia betumi aye enkoso. But sabre de ebrena so yemfa news no emfa emrel na yentumi enko yanim ene anopai eho ena obenya bie enam adom a eda ne so nti edan no hyase a ubewie ensu obeto ewia bebo enchense no empa entu enkonkoto baby nti wada woma me patro eni nyuba wate na emmoa emma wadansie no so no entimi enkonkan secure sanitary pad enso eso yasene anopai oba baby abeye tight now I very dry wabra wutwa obosomi akonto no a na eye secure sanitary pad emma ye use sa no a na chese baby ewu ede ama ye secure ankasa bowe baby ye to sanitary pads bia ubenye bi ato nyumako bi kan ho ebre semu ye de wo so ehu ajetonde ebebremu ene ye de kaseboi ebremu na enye SOMPA 106.5 FM akranko a ena no pe kaseboi wo mo efa bie ene anopa sene so sa santema aje atum SOMPA 93.1 kuma santema ntemu won mo fra ayiko 100.9 asantema mu ejine musa franka eno achi SOMPA 101.1 ene ye takwa atoyema ntemu ena takura de SOMPA 103.3 One more was Sunyana Bonahinkro or more fra SOMPA 98.9 and FA 101.3 SOMPA Doma Manimas as a passo SOMPA 90.7 Yankransa Bono East Mantemo and Nahinkro no SOMPA 106.1 FM Techimai and watching decoder and also SOMPA FM Ubenya and a Facebook SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM Live Sana YouTube also SOMPA FM Live Accra Kwa on say kan yensemi nyina da ye de be no yaboa no e de akwakoto website ho www.sompaonline.com nemo de di mu akotene ya wo betie bi ene se posi sadoma e won kran abo amane se won mo hunamu bi nanso wo mo hunu kwan a mbefa so a kire se yesu mesi na obenten enti wo a otutu wani a ode hyedu hunu bra na behwese wo no a apomde atna ye de adesrade na eto anesefo ne midwives a woma ye woma adwini se won beti atua na anim se woma daworoma wom ntwensensen na no na ne na monkrata mu se ewura jelly and sasa woroma to nsafre no e wo National Health Insurance Authority empanimfo se no kure bi enim na woma bonipa afrodin Asoya ehye ehumasua ensem so ye kasei you has womo abodin foforo se kane mampani a wanya ne ba bi ko Professor Mills wonu din ena sese e ba bedesua pon no ano aban aso ye hwese wo mamba pa bia behu na sede
a efra omo NCC enso pani a woda no wotakwansuayem di ato so se mampani tumi ekura no esododo eka ho bi na ya na amanyosem wurawura yedwumadi ahodo mu enti yemfa nhyɛ ankorankoransa ensema ahodo bi eka wei ho na yaboa ni nyina no ayede esomo no pai se kase bomidin ede adwoa asare mene triple way man ejapia apam dada afei yanje kasebo no enchiremu asoye hye apomuden ensem so na de adesrede etu mpenimfo a womo eda Ghana Registered Nurses and Midwives Association ano na nche se womo a womo gi a woni a nurse fo a womo hwa apomuden womo nkabom ku se ginaye bi a womo asise womo de womo akade ebegu honom na womo ate atua no we de womo adawo womo de womo akade ebegu honom na womo ate atua no we de womo adawo ma womo se gina isi ni nyina ensensen no womo nwene se omanfo apomuden ene womo ayaresa ene womo ede to atopre no na enkrata womo di kan ede bai na so ye no ekire mu se womo kra womo hwadwiri womo pa wa bra womo tie se anurse fuoi ene midwives no womo afre ensemtwofo enhie mu a womo ka kire womo members ne se womo nyina emfa womo akade engu ho ne enti anu womo tu sa na mo ne se eniema hodo beboa mo dwumadi akonkan ya mpepin ya na womo chichire egu nkrata so efre no conditions of service no womo chemu se bepem ne empedifo mpese womo de beye adwuma se anese fo kwa adwuma na womo adwuma womo ye no eniema nhye dan koye no womo brete ho pentin kwade enya de a womo bepere kura na eno na nam so ema so ye enso di nchemu aba no womo so we die womo besere womo ene sikasema so ye na betena se empedifo hodo aka bi womo na conditions of service no womo ahye aye ne tentem so ede ama adwumayefo no na bibia etimi akonkan afei womo de atu dwase kromu ha de nimsem sa nurse fo kase womo ti atua pe na kyese womanfo nkwa ene danse yemu nti we de womo be sra das womo nyiro womanfo apomuden ho na womo ensa kira womo gina esie no na sompa kase bo eso ena kasamafo ede ma asoye hye apomuden sem so ora Tony Goodman ede adesrede eto anurse fo no anim ye ba na be say omo condition of service bi omo pe say yede eye adwuma e was say sign na start eye adwuma na minister so me ba ya dey nim the way am here na last year na me tell san kan some here na mo ntimi anya until this year na ma beto ntimi here ni say was say pe mo be you minister of health be you be na minister of finance e nipa na ya form committee na ahwe ni sem no me document no na sa committee na advice na ya sha say the adwuma na minister na kan ye no we train say ombeba na ya formation committee ya start ayedwuma eno se ya tefe ye yanu ama roadmap ya mo pese mo de cost strike ye feel say enye ne concern ye nkoswa se ye be back table na nyina ya kasa na ye hu enya muaye table no hoda be nya muaye strike industrial action my muaye bia onipa yate ne sesie yi eye owura Tony Goodman ono ne kasa edema asoye a ehwe apomuden so ene apomuden asoye na wonom aboboa no ene eda so ginai na we ye krata efiri wo mo nsam aba yura Tony Goodman kro yi a wokasa de ma wono no nyensa ene hyase ena wonom de ba beto so se ohwe graphic publications online a wo mo de beto ho brebi a etwam se ewura and ansasare Delhi maame wonom abode din se wo me National Health Insurance Authority board no wo meda so bi na ewie ye no na